Теперь прозвучит песня, это еще один кандидат, наша авторская песня, которая прозвучит в августе на новой волне. Песня называется «Сүйемін сені». Для нас написал ее Галымжан Молданазаров. Поехали. Мүмкіндік берші, сүйемін мен сені, сүйемін мен сені. Жанымда болшы, сүйемін мен сені, сүйемін мен сені. Сүйемін мен сені, сүйемін мен сені. Көңілімді болшы, сүйемін мен сені, сүйемін мен сені. Сүйемін сені, ғашықпын саған. Хорошо.